Ngiyalibingelela amanazareth egameni laNkulunkulu weseziqhunhlani unyazi lwezulu kanye nabasanda unyazi emhlabeni jikelele. Namhlanje ngicela sifunde isihlabelelo esi-147 esithi izwi lezulu lizwakele. Namhlanje kodwa ngizocela sifunde igxalaba elilodwa kuphela, leli gxalaba lokuqala kuphela. Ngicela ukushaya nenamba yami 07485362220 kanye no-083 617 6657. Ngicela siqaleni sogedela igxalaba elilodwa lokuqala kuphela namhlanje, amanye azobuya alandela ukuhamba kwesikhathi. Izwi lezulu, izwi lezulu lizwakele, lizwakele emhlabeni, emhlabeni wonke, emhlabeni wonke. Izwi lezulu, izwi lezulu lizwakele, lizwakele emhlabeni, emhlabeni wonke, emhlabeni wonke. Izwi lezulu, izwi lezulu lizwakele, lizwakele emhlabeni, emhlabeni wonke, emhlabeni wonke. Izwi lezulu, izwi lezulu lizwakele, lizwakele emhlabeni, emhlabeni, emhlabeni wonke, emhlabeni wonke. Izwi lezulu, izwi lezulu lizwakele, lizwakele emhlabeni, emhlabeni wonke, emhlabeni wonke. Izwi lezulu, izwi lezulu lizwakele, lizwakele emhlabeni, emhlabeni wonke, emhlabeni wonke. Izwi lezulu, izwi lezulu lizwakele, lizwakele emhlabeni, emhlabeni wonke, emhlabeni wonke. Izwi lezulu, izwi lezulu lizwakele, lizwakele emhlabeni, emhlabeni wonke, emhlabeni wonke. Ngiyabonga bangcwele. Ilona gxaba lokuqala-ke leli kulesihlabelelo esisizwi lwezulu ligijelwa kanje. Ngisacela futhi uma ekhona omunye onolwazi lalesihlabelelo ukuze ungagcabani ubenhle, ukuze kwenzeke into eyodwa, ngiyacela naye aliveze olwakhe ulwazi lalesihlabelelo sisinelwa kanjani. So bese siyahlaziya-ke lapho ukuthi-ke yona yiphi indlela ekuyiyona ukuze singafidi amanazareth umgidi engewona asekuhleni. Ngiyacela igaba lokuqala engitholile ileli, kodwa uma ekhona omunye onolwazi sisinelwa kanjani, siyacela naye asiphe olwakhe ulwazi ze kukhulu uNazaretha abonyazi lugcwale umhlaba. Ngiyabonga abangcwele.